Hei ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa. hai kajut bedang. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa. hai kajut bedang. Wateka sao, wateka sao. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa. hai kajut bedang. Wateka sao, wateka sao. Hai ibu bapa yang mentang dengan hai kajar bedang wateka saung. Hai ibu bapa yang mentang dengan hai kajar bedang wateka saung. Terpesumbu, pesum kuang aja tak pajo ngan keluarga tak pesumbu, pesum kuang aja tak pajo ngan keluarga. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa. hai kajer bedang. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa. hai kajer bedang. Wateka sao, wateka sao. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantannya rakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantannya rakan tajam puasa. Pajo busao ngat tenaga singoloh beeta kerja. Pajo busao ngat tenaga singoloh beeta kerja. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa. hai kajer bedang. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa. hai kajer bedang. Wateka sao, wateka sao. Damai ibadah, ledat pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Damai ibadah, ledat pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Remaja brawe yang kompak sampai dari lorong A, B, C, D dan E. Remaja brawe yang kompak sampai dari lorong A, B, C, D dan E. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa. hai kajer bedang. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa. hai kajer bedang. Wateka sao, wateka sao. Hai ibu bapa yang mantau dengan hai kajar bedang
ngana tenaga oh singong lu be tak kerja Hai ibu bapa yang menonton dengar, hai kajar bedah wate kasau tak pasung pesung kuat ngak jeta baju ngan keluarga. damai ibadah letak pahala melimpah rahmat melipat ganda kajar bedah hairakan mudah buku lemak mangat dan rasa Ibu bapa yang mantap dengar, hai kajar bedah wate kasau tak pesung pesung kuat ngak jeta bajo ngan keluarga. Kamu ulangi segoteng, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawai, Kajet Bedah. Wate kamu menunjukkan bapah pet lewat sa. Kamu ulangi segoteng, abi-abi, umi-umi, Kajet Bedah. Wate kamu menunjukkan bapah pet lewat sa. Wate ji, sao, sao. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. guys ini kepenuh Hai, itu dia guys. Vokalis. Syafira Bang Mail Tak ada gangguan. Kit 200. Oke guys, terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat Aceh pecinta selawat ataupun pecinta maksud Arab. Saya tak tahu.